Buna bugünkü hoş meyran bol, buna bugün de cevap meyran bol. Neylerimizde oturağız. Bugünkü nenelerge tereң rahatsızlıkты bildirip, bizim nenelerimiz sizlerge çoğun rahmat, sizlerge tereң rahatsızlıkты bildiririz. Sizler daim bar bolğula, densolukta bolğula. Buna bugünkü meyramlarмен құттықтаймыз. Sizler neneler, sizlerдің қызматыңарды tereң bileriz biz. Uağında mına soyuz uağında işlep ketkensizler, kolxozda işlep, sağanda işlep. Sizler көп еңбек қылғансыңар. Sizlerге tereң rahatsızlıkты bildirip, sizler денсаулықта болыңыздар. Енелер балдарыңардың астында, неберелеріңердің астында дайым күліп жайнап жүре бергіле. Sizlerге терең rahatsızlıkты bildiririz. Soyuzды бұрағандардың астына сіздер шуға кіресіңер. Sizlerге чоң терең rahatsızlık bildiririz. Ошонымен біргеле бүгінгі іс-шараны ұйыштырған шайыр апаларға бұдан коронавирус болғанына байланысты кішкене сан тапшылық болып қалды. Болса бұдан чоң қылып өткерсек болады. Sizlerge дағы шайыр енелер, шайыр апалар, sizlerге терең разышылық, сіздер бар болғылар, шындай істерді ұйыштырып жүре бергілер, дайым денсаулық болғылар. Ең ұлы, ең ұйық сөздердің есі болған біздің ардақты енелер, майрамыңыздар менен, жароз айылдық маданият қызматкерлерінің атынан, ошондой эле Аксам, Ай шайыр апалардың атынан құттықтаймыз. Başka gülüme çok mu? Azırak koşan alıp var ama. Bayramda kılıp. Olsun bayramlar. Biz daha sizlerden deyin. Kutluklayız da. Türk boğulu azırak koşan alıp var. İçine Türk boğulu ha? Senin geçi yok baktıra. Altınga da almaştırgızsak tura. Üydün kutu, ırıskımız bizlerden. Siler sizler, berekeli atalar. Ene siz үйдүн içi жарык болбойт. Ene siz үйгө барсаң жарык көңүл толбойт. Башкалар канча мерим берсе дагы эненин меримдей мерим болбойт. Майрамыңар кут болсун апалар, энелер. Yemgeni
sütün, ak sütündü emgenim. Gerekli kakbay, kança jol termedim. Arızı bayko, minutalık kollamon. Menin kündüm, alıp gelip bergenim. Arızı bayko, minutalık kollamon. Menin kündüm, alıp gelip bergenim. Menin kündüm, alıp gelip bergenim. Aylandım apa degi nasıl attan, kızımın akkusu mal kanat kakkan. Bugünkü kut mareke sizlerdeki, bayramın kutlu bolsun bolup жаткан. Senin apan altın, menin apam altın, kulpura bir ayal zatı aman bolup jalpın. Жеңелерим айым, суу суңардайым, апаларды куттуктап кол чапкыла барым. Senin apan altın, menin apam altın, kulpura bir ayal zatı aman bolup jalpın. Жеңелерим айым, суу суңардайым, апаларды куттуктап кол чапкыла барым. Адамзат адашпастан жолун тапкан, ар күнү апа үчүн толуп жаткан. Бүгүнкү марекеңе орток болдум, кут болсун майрамыңар болуп жаткан. Senin apan altın, menin apam altın, kulpura bir ayal zatı aman bolup jalpın. Жеңелерим айым, суу суңардайым, апаларды куттуктап кол чапкыла барым. Senin apan altın, menin apam altın, kulpura bir ayal zatı aman bolup jalpın. Жеңелерим айым, суу суңардайым, апаларды куттуктап кол чапкыла барым. Биз түгүл пайгамбарды эне тапкан, ал дейдип ак сүт берип эне баккан. Башатты тирүүлүктүн адам ата, жар болгон о энеге бир Алладан. Senin apam altın, menin apam altın, kulpura bir ayal zatı aman bolup jalpın. Жеңелерим айым, суу суңардайым, апаларды куттуктап кол чапкыла барым. Senin apam altın, menin apam altın, kulpura bir ayal zatı aman bolup jalpın. Жеңелерим айым, суу суңардайым, апаларды куттуктап кол чапкыла барым. Биздин алтын апалар, биз да сиздерден кийинки күмүш апаларыбыз. Аз да болсо бүгүн эми сиздерди ушул эмгектин алдыңкы ардегер байбичелери деп чаккан болсо дагы кичине программада концерт менен куттуктап, арзыбаган белегибиз менен сиздерди куттуктап, баардыгыңыздардын аял заттары бүгүнкү майрамыңыздар менен дайым майрамдагыдай жаркылдап жайнап ойноп күлүп жүрө бериңиздер. Кечинебизге байбичелер бар болуңуздар. Үйдүн көркү, төрдүн көркү, үйдүн куту болуңуздар. Баардык жолу майрамга